Perezida watowe Donald Trump yakoze amahindura adasanzwe mu matora ya 2024 aho yari yatsinzwe mu guhatanira manda ya kabiri mu 2020. Icyakora siwe munyapolitiki wenyine mu bahahise cyangwa bubu utorewe manda ebyiri zitikurikiranya. Abatari bake bagiye batungura isi bongera kugaruka ku butegetsi nyuma y'amahano, gufungwa cyangwa gutsindwa bikomeye. Gusa amahindura yabo siko buri gihe yabagendekera uko babiteganyaga. Nibwira ko twiboneye amahindura ya politike akomeye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora Trump siwe mutegetsi wenyine wo ku isi wongeye kwijajara akagaruka ku butegetsi. Kuva kuri perezida wa Amerika Grover Cleveland kugeza kuri perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, benshi bagiye bagera kuri aka gahigo, ariko mu buryo butavugwaho rumwe. Grover Cleveland ni inkuru idasanzwe mu mateka y'ubuperezida kuko asa n'uwatunguranye. Grover Cleveland, umudemokrate, niwe mu perezida wa Amerika rukumbi wundi watorewe manda ebyiri zitikurikiranya mbere ya Trump. Yari umuntu ukomoka muri ba nyakabyizi, akanaba umuntu urwanya ruswa yivuye inyuma, ikintu cy'ingenzi rwose muri iki gihe kuko hari ruswa ikabije cyane ku rwego rw'igihugu. Cleveland yatsinze amatora yo mu 1884 ku kinyuranyo gito cy'amajwi nubwo yari yavuzweho amahano y'ubusambanyi. Yiyemereye ko yaba yarabyaye umwana hanze. Icyakora mu guhatanira manda ya kabiri yiyamamaje avuga ko azagabanya ibiciro aza no gutsindwa. Ariko birangira bibaye ikinyuranyo bihagije, ari nacyo gice nyamukuru cy'ukuntu yaje kugaruka ku butegetsi imyaka ine nyuma yaho. Bitewe n'uko mu myaka ine yari amaze agiye, hagiyeho umuperezida w'umurepublikani n'inteko nshingamategeko ifite ubwiganze bw'abarepublikani. Bahise bongera ibiciro ku buryo budasanzwe, rubanda rutangira kumva ibyo Grover Cleveland yavugaga bitewe n'uko bumvaga bishyuzwa umurengera. Ibiciro bya buri wese byaroriye. Grover Cleveland yavuye ku kuba umuperezida wa 22 wa Amerika aba n'uwa 24. Undi mutegetsi mu mateka wakoze aya mahindura ni Winston Churchill, wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Yayoboye igihugu cye mu ntambara yose ya kabiri y'isi ndetse birangira atsinze Ubudage bw'Abanazi, ibyamuzamuriye cyane igikundiro muri rubanda. Dushobora gufata igihe gito cyo kwishima. None ni umunsi w'intsinzi mu Burayi. Ariko nyuma y'amezi abiri gusa, ishyaka ry'abatsimbaraye ku bya kera rya Churchill ryaje gutsindwa amatora bikomeye. Nyuma y'imyaka y'intambara, Abongereza bari banyotewe no gukomeza ubuzima. Batoye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ku ruhande rumwe kubera amavugurura ryizezaga mu mibereho y'abaturage. Icyakora Churchill yaje kugaruka ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu 1951. Ndabifuriza mwese, ishyaka ryose mwaba mubarizwamo, amahirwe masa kuri mwe ubwanyu no mu miryango yacu. Icyakora ibibazo by'ubuzima byamuhatirije kwegura mu 1955. Mu gihugu cy'Ubutaliyani, umugoroba mwiza kuri buri wese, perezida yasabye gushyiraho guverinoma. Nyuma kandi haje Silvio Berlusconi w'Ubutaliyani, umuherwe w'ikirangirire mu by'itangazamakuru wagiye akomeza kugenda yongera agaruka ku mwanya wa minisitiri w'intebe, kabone n'ubwo yavugwagaho amahano menshi. Hanze aha hari ibihumbi amagana by'abakobwa beza na ba rwiyemezamirimo bakomeye, sindi umutagatifu. Ibyo murabyumva mwese, ndizera ko nabo mu kinyamakuru La Repubblica babyumva. Mu 2013 yaje guhamwa n'icyaha cyo kunyereza imisoro ndetse ahagarikwa ku buyobozi bwa leta mu gihe kingana n'imyaka 6. Icyakora Silvio Berlusconi yakoze amahindura ya nyuma mu 2022. Icyo gihe yatsindiye umwanya muri Sena hashize igihe kitageze ku mwaka aza gutabaruka. Inkuru ya nyuma y'amahindura akomeye ishobora kuba ari iya perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Lula yiyamamarije ubuperezida inshuro 3 atsindwa mbere yo kwegukana uwo mwanya mu 2002. Akomoka mu cyiciro cy'abanyakabyizi, yazamukiye muri sendika z'abakozi, umusosiyaliste w'umuhezanguni, kandi mu 2002 hari ugushidikanya kwinshi ku kuba yatsinda cyangwa atatsinda. Lula yaje gutegeka manda ebyiri zagenze neza cyane.
mu mategeko ya Brezil ntiyashoboraga kurenza manda ebyiri zikurikiranya nubwo yashoboraga kongera kugerageza hanyuma. Ariko mu 2018 yabujijwe kuzongera kwiyamamaza nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya ruswa. Yamaze iminsi 580 mu buroko mbere y'uko igihano cye giseswa, ibyamuharuriye inzira imuganisha ku ntsinzi ye mu matora ya 2022 ahigitse perezida wari ku butegetsi Jair Bolsonaro. Bagerageje kumpamba ndi muzima, none ndacyahari. Mu gihe hari inkuru itangaje y'amahindura, Lula kimwe na Trump barajya ku butegetsi mu isi yahindutse cyane mu gihe batari bahari, kandi ibyo bishobora kuba imbogamizi. Umwuka uhari uhabanye cyane n'uwari uhari. Umwuka mu mibanire y'ibihugu ubu uratandukanye. Uko rwose ni nako byagenze kuri Grover Cleveland, aho manda ye ya kabiri yari yugarijwe n'ihungabana rikomeye ry'ubukungu mu mateka ya Amerika icyo gihe. Manda ye yagiye kurangira n'ishyaka rye ryaramaze kumutera umugongo. Ibituma abantu bakora neza ku ruhande rumwe bishobora no gutuma badakora neza ku rundi ruhande. Amaherezo mu by'ukuri si igihe kinini bisaba ngo kirangire, biri hagati y'ubuhanga bwa perezida bwo kuba yahuza n'ibihe runaka ndetse no kuba ubuhanga bwe busa n'ubudahuza ibihe igihugu kirimo. Ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa mbere kwa 2025 inkuru ya manda ya kabiri ya Trump iratangira.